Pozdrav svima, Antox Medox ovdje. I ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. I ljudi, igrat ćemo na mome trećem akauntu. Nećemo igrati na onom u kojem sam 7. arena, jer ćemo igrati onaj na kojem sam prva. Disconnectam. Idem. Evo ga. I evo ga. Ja mislim da mogu skupiti za Crown Chest. Vidim kako su oni. Nisu ni jedan skup. Idem u borbu za Crown Chest. Pa će nam ga Emanuel otvoriti koji je ovdje pored mene. Pozdravi. Ćao. I skeletonar. Dobro, on što su svi skeletoni. Idemo Spear Goblini. Inače ljudi, ja na onom prvom akauntu imam Dark Prince, danas sam ga kupio. Ja samo je bez veze bacio. Pek i Knight. Još ću Skeletonari. Ajde. Uništit će oni ovu peku bez problema. Ovaj gotov. I... Ne. Koliko malo. Fireball. A ne, zeznu sam Fireball. Uglavnom da ih je Tower uništio. Bomba, ću peku staviti, Knight gor i gotovo. Najvjerovatnije da je gotovo. Ili ću nešto... Eto ga, gotov ljudi. Koliko ih je pričasto, samo da sklonim facecamo. Ajde, otvorimo nove. Samo tam ruku da mi ne prekne. Ajde. Tako. Ajde, ja ću. Arrows, korist, ima li što meni treba? Kada bi Skeletonari mi mogu nadati. Kupit ću musketara. Ne, kupio sam ja više. Ne, ja samo moći tići na novi lap. Stavim ovaj. Ovog ću pobijediti drugi level. Bomber, Fireball i ovi i mogu uništit ću ovoga.
Sa šteta što ja nemam ovog pripičaka. Inače, imat ćemo otvaranje Magical Chesta. Ja sam ga malo prije dobio, igrao sam na mom pravom akauntu. I dobio sam Magical Chest. A na ovom akauntu ću skupljati da mogu kupiti Legendary Chest kad budem arena 5 ili neka veća u kojem god uđe. Dobro smanj. I rećeš mi kako se zove klan? Ja ću biti sam da ovu završim borbu. Koliko njemu ostalo? Evo ovako ću. Podosta sam ga uništio. Ovo. I. Tako, dok se ovo pozabavi s njima, ja ću nju uništiti. Knight, Pekka, Bomber. Pa tem na tom akauntu. Imaju treći level na pravom akauntu. Gotovo. Ja ću vam ovako planirati facecam da možete vidjeti koliko mu ostaje na kuli i gotovo. Da vidim samo kako se zove klan. Dobro, golem chest može. Može. Neću trošiti kristala. Sada ću ja ući. A možda odigramo ASMR jednu. Idemo v... Pa... Šta je to? Evo ga. Ušao sam u klan. Još mi dodirat, znaš koga? Pa jedino Skeleton Army. Evo Skeleton Army, please doniraj. Tu mogu napraviti. Znaš koliko imam kristala na ovom svom aučnom akauntu? Nemaš nijedan. 104. Sad ćemo friend. Evo ovako ćemo staviti. Ja ću te ovo ćemo ovako. Znaš šta je ovo? Ja ću uzeti. Sva, pa moćeš li ih prošiti? Može. Hajde prober zadnju. Dobro. I pravo. I još da sam mi dao jednu legendary pa bio. Ne zanima. Ovaj video ću, ja mislim, biti 10 minuta, ne znam. Vidjet ćemo. Ovako i klon. Glupa princeza. Kako? Pa njoj niko ništa ne može. I vidiš koga još imamo, svi. Ne znam. Imam ga na pravom akauntu. Gotovo sam. A da. A ovo je neuništiva kombinacija, ne mogu uništiti. Mogu. Ovaj Dark Prince nešto i nije posebno jaka kar. Šteta što ne mogu planirati glavni tunel. A šteta što to ne može? A bila bi opet prejako. Oj, kako je Lumberjack? Nije telefon što se znao. Profesionalizam. Evo. Sad je Shy Spirit. Dobro, sad si mu skinuo onu Valkyriju. I što ti ih uništi? Ne. Eto ljudi, to
to. Samo da izam. Eto ljudi, to bi bilo to, do sljedećeg puta, doviđenja. Pozdravljaju vas. Onda i njema. Paz.